kimera na mugukani rwitite na mbere kwarirwo kaitene kana ni nyuma ya mucemanio yatongeria biashara na kinya arimi baimera bi kwethira yikwanteresia manzo ni county ya Machakos nara atongeria bomboa parare wikinya kiri mucemanio yu urayo kubati kinya utirimana na waziri urimi Mithika Linturi na kuringana na tongeria batugaria bokiri mubango ya siasa barubwa ne itara president kwari na kayuka wekenda thina ichemera chithira ikithira ndene ya mwongo yo Kenya na kinya thoko tiome ya ndiguro ya Kenya itana mbere kwa na batu itura maoni yaku ni yere ku irore yankucenio cia thinire kemera kitana mbere okulukira kiri county Chiambwa yani tukuthura ndite kiri nteto cia wero thaithato Kiama kedie bio chumiria kwa tambaru DP Gachagua ntukwe mwaka nyuma ya bunge pamero kuwa bari nyuma ya Rais Ruto. Tongeria ba county Chiambwa kure awita mucemanio ya kwariria kemera na muguka manzoni county ya Machakos. Kiri aro siasa turumurika madina ya romirite kemera. DSS kumantere chiembe kuandamana pakiuri TSC kubandika na kandarasi yontwire. Mwananezi wa mathithio ni Purity Richard. Atongere mwanya bareo governor wa Embu Cecily Mbarire senator Mudigi na bunge baimbu nebakinyete mucemanio na yakwariria kemera na muguka terechia Machakos nara abunge bamero bathatu baikinyetie kiri mucemanio na bariretie mantu ya kemera amona bunge governor bamero na senator Kadhuri baterekinya kiri mucemanio ende ne bautumanite nara governor Bamboa barere wikinya kiri mucemanio nara barirekitie kwariria mantu Kadhumba bakiwa governor bantere ni babatere kuthira bakiukirwe tale kiwathu nontu ni barete kwathikira watho bakoti na kinya barabethirite bakiwatwa bakiringanithu na wende bomuguka bethire bakirekerwa ni thirikari cia county yu. That while appreciating the efforts and intervention of the president in addressing this matter and noting that some of the stakeholders, namely the coastal region leadership, failed to attend this meeting, and in view of the immense socio-economic impact of the illegal ban to the affected communities and the populace in the value chain, we respectfully request His Excellency the President to further intervene to resolve this statement. End of statement dated End of statement dated this day 6th of June 2024. As issues pertaining to the ban of selling of miraa and muguka. Let's say selling of muguka because muguka is miraa. From the scientific background, they belong to the same species. Same species means like human beings. You can be black, you can be white, you are human beings. So miraa and muguka is the same thing. So banning of muguka selling in Mombasa and some counties is actually wrong. It's not as per the laws of Kenya, it's against the law, and it's also against the good intentions of this country in terms of development. People are suffering because certain individuals within the coastal region have lost business. We'll say this without any fear of contradiction. They have lost business. Those who sell drugs have lost business because the people of Mombasa, people of coastal region, have discovered that it is possible to use a safer product which is called muguka. So that substitution has lessened the demand for the drugs. Leo tumeshukuru sana na imekuwa ni siku kubwa kwa ajili ya gavana wetu and all the miraa stakeholders from Embu, Kirinyaga and Meru. Wale ambao ni stakeholders wa muguka na miraa, na tunaomba yale ambayo yamezungumzwa hapa yakaweze kutekelezwa kwa sababu already miraa imeingia kwa sheria, na ile kitu ambacho kinatustua Mheshimiwa Rais alikuja akaidhinisha na akasema miraa si dawa ya kulevya. Miraa imeidhinishwa kama cash crop, and then to make the matter worse, waziri ambaye ako katika serikali ya Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto
ambaye ni Aden Duale anakuja anaongea contrary na mdozi wake president vile amesema. Akariba ntura chikinwe kithima kiriene na ntura irere akwine bayete thirikari ya county ya Meru ntuku 14 babuthire barabara yitite kinwe primary kethira atio babuthire barabara bare bongwa no ntune kinyamara ritoba kulukira ukinyakire skuru eu kariba wete kinya kwethirwa ni wikarambe no ntubo barabara eu nibo bakethie no ntu anabo ne bakulukira kinyamara ne bakwenda kuthire thine kiri anabo ukirimitheka aina ribotie. Akariba kenwe kathima kiriene na ntura ingire ibathiurukirite wondine Mikindoritiania Central ibachumirite kwithondekera barabara kenda no anabawa munari mubona wa kulukiro kinya cukuru ya primary ya Kenwe. Wena rito thai batachoka cukuru no ndo kembere bate kinya cukuru ibarabara kuthuka kwena ndaraja twerwara alito amugela yura bate me ko ya cukuru no ndo bate ona gotalira roe oka kwali alimu watu wari abo bate bari ba Mikindori bara thera ba transfer be yana o kenda bate thera cukuru ya Kenwe alimu thai ibachokera ko ibara mbe transfer bachoka ko thai Kenwe tuna lesi ya alimu twana toto ninyo kare akwaira mwana omuike cukuru no ororengi omuwira mwana unonga akune ko ini no ntonjere usie na marinya muno mwana akeria ukumau utiona mwana renge batuko ya kura Kenwe tutetura cukuru yetu arimu bate kinya abakuromba nya transfer ana bateta tukurutana Kenwe oindri wanende ni para cukuru eketha arimu baba iko bagaita nkaruta mwana kwa cukuru mwaka yutwitite na ibarutite bangi je ne watuka munene watebithia njira na ote manto baka tungatira njira bwa ni kuthamia na wetu cukuru tuike cukuru enge pamenye cukuru ila chibiba baka ibia mino ntote ari tabake yaku iko ya ito one by one omujere kithamakia cukuru enge bumenyi nabo igila chibie nabo kuringana nabo barabara ira yoyori Meguru na kinya Rui ni tumite uturo bo bukaga muriere buru tutitha twina security ekwana no ntunyoketha kwina wamba ntu batumbotethania kintu kingi education ana beto ba usafa no ntu bakwitha utina barabara nje ayo kuluka biashara chiongo ga ikwa no ntu bakwithirwa utina njire nje aya kumba kwithirwa ibeturi into biao na nya recently kwina idasi biraka wao no tutrombere kwithwa tukiumba ku igomba wako na gaita kana kagiririte tora Kenwe ni eriane nto ibinge bya kuregwa ni producer irigo tibu ya produce kwa ya produce matoma lakini intabia to torero ya ngombe kwete no to baba wetatea nyana beto baba wanja wasito badiona barabara katoba kama tana to na totanda to twankunia to abato dia lamine kinyana sare ya to sukuru Kenwe etena toana no ndo kinyana baba eve ibare toana ibawe abatombo kama tona totanda lebwe loi bato tomba kore thena to keringa akura tha komi na isele riwe romba rya ukithirikari ya county ya Meru kulukira MCA wa Julius Miriti Kaimbo ete ngoye toe ingwe county government ko mwesimiwa Julius Miriti Kaimbo to kwa ntuko ekomi na inya okethe uti achokao we kwari antu ba Kenwe batu twachwa njira enge ya kubithia barabara ereko na oni nkuwa kawa tobithie akariba Kenwe kawa tobithie kinyarambe to change mbecha kana to njira maiga itowetaganiria bau rira mheshimiwa Ngabu ariku barabara ni ari magwa lakini kuma Ngabu ile kuma ku barabara etare ibu wananchi mwangatha yetare mwana untureta tona ororo mheshimiwa Kaimbo ndo barabara ni ekie ya twaileria antoa ara totiera twitherie na te ake twina barabara enge eweta compassion kuma kathima weta compassion barabara kinya yote etekinyeka nebwo ethoki nkoloki kinya yao na ntumo yao kiwe tikato kuaka to muromba no aturombere kura yo to otwera to kura nga twabo bizeria atwa manto gethomba kwebwa bizetia loi kwebwa bizetia kinyama mwa na ya bizetia kinya ito amoteverie ya mbere na kebugo ke viru to amuringera ku atora ito muringera kura to amuringera kura ciake yao tweregerete atotethia lakini ka otora to kuthira ruo kwe mwere twakeletie na twakelie neturo toro muringira thimo atore ndre Tanzania onda ndetera kuruka twamudhureta kuruka tukatwamudhura atoritira ngoe tukiromba inya mwe kurungia witwa ngavana urakwenda kuriage onkawa tutita yari wonkana tweriwa no mwanga tubithirwe bura tukwenda bura buri akieto our constitutional right no mwanga yombe kuingwa
bora roa kana bakara kurwa, we don't care. Bora thro bukero ya kana bugikara bora bakara bira tukwenda ninto byao bora ngana bora bakangana na MCA na ngabana na bubure na buna deputy na turenda into byeto no kethe watunga bana na MCA kenu twagikira twageretie monki Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Nyuma ya bunge Bamiro kumiroro na kuonana batenyuma ya munini wa rais Rigathi Gachagua kiama ke DAP na bachumirite kwa tambaru munini wa rais Rigathi Gachagua bakira bunge Bamiro bareke ukumira ndwa cia Gachagua na Ruto kiama ba niberete bunge kinyaba kuluki muswando yo kongela Kenya muriyo yote ni finance bill nonka keyo kamba kubwithirwa wa luluku Toruwa batoto nyuma ya bwana Rigathi Gachagua nonto noe ukwaria manto yetu ja Mount Kenya manto yetu ya Meru na tunywa yawe nora kauga twamuthikira nonto noe munene urore othaiji ne atongeria bakiama kya DAP Kenya ja Meru batongeretwe ni mukarigiti wao Jendiero Kiambi bagichumiria kugwata mbaru munini wa mutongirwa mbongo Rigathi Gachagua kwa kagita kakuonekene toka bari na mpathu na mutongirwa mugongo Dr. William Ruto na muthenya jwegoro abunge bambunge nene bakionene gutatira DP Gachagua kire atongeria baba DAP bariuri abunge baba Meru batie gutonyera ndwa ya Gachagua na Ruto mtoto chia president mtoto chia deputy president bagatonya kindu ayeu tenguge yao na toto abatumite kireo ndwa ya president na deputy president Rigathi Gachagua na rais wetu Samuel William Ruto eu indwa yao bo baire ibaije bo baire deputy president wetu batwe itukwete njara bwega na itukwenda kona nde toruga atongeire betu rekane ni ndwa ya president na deputy president rekabongo ba sort out batwe itugwete Gachagua mukono akire muswanda jwa kigina ni akiama barabara ombete abunge Bamiro bakethira bakijukurukia bakiuga muswanda jone jo kwenyera mukari wakawithire bunene adabethirite bakimeneria bunge bakiuga mathurene bonanagia weru bokire mukari indi baitia bunge bakethira bakibagaruka bakeja na ngerekano na muswanda jwa mwaka jojo juda jwete de kuthira mweri jo bakiuga ne ukware bate jo kurukia endo nyumene bethira bakibagaruka na kujukurukia batu turenda kubaigwa bepingaga finance bill eu bamegwethia ethitherua amendments itutethie nturitaga mututani muyuthi kwaika biashara takara gakwa karingwa taxi kuma iguru mwanka ndigitsa mwanka mabati gakathira konthe ikiwa tukwera anasiasa babe tumustire ba MP tafadhali tigeni kweja na weja kiago atwera finance bill eu ukamegwethia weja ange sentiment ukauga nkamegwethia weta tigani ukauga nkamegwethia ende weta na area twetera vote ekuuga no ikauga yes anoe kuntorene eje eno inyana area ange bunge bwaja komekurukia bomanye batu na yojo mashinani itobweterete tukaburinga tubugwethie kuna nde onura nkuga nde mwana DAP please atongire betu itwabudurire igwa kiriro kya muntu yo kudurire MP betu yaringe mbirwe renge baugira bate athomete bamikurukiria bate kumenya imbi bagukurukia thai tweberi bategere bwega patireje gukurukia gintu bate kumenya imbi bokurukia Kerry Portland tocia Weru rea kwarietwa ni mutungi kare nyuma ya kimera kimuka kuingo Mombasa thina cia kimera kina mera nonka ciitite na mbere kumata ngwatano ya county Chembwa ikinyilie imera bini bikuthukia na bo rwariero mugukano rwitite na mbere kumata mona mera arimi bayacie mwerekerano yuri kurwari ni kukari na musemano yo mangavana Bambua na minister wori Mithika Linturi musemano yura mangavana ba barere wikinya Marion Karui na thurondite ruono ruru mathina ya kimera Kimera na mugukani biethiritwo birumiri ni mathina nkutho rutererwa pwani
mbere buru mirani aingiruko kaita ntere cia pwani thina iji cionthe ciumanite na utongere bwa kaunti ya Mombasa nyuma ya kuongela marei ya lori kuma kiringiri 50 mwanka ngiri 80 na itonete thina era ntoba mira barete Mombasa thai mwendie mira aretwa arero na arenga aria mirire ngiri 8 akathia torenge ndukene agaria permit ya ngiri 20 atura mena tukona tutese Mombasa lole kale gato na kwa mira ikale kanini kere su ngiri 8 biashara mira ne kuere buru Mombasa. Hata wewe mimi nauliza wale wenye kufanya biashara hii, nyinyi mko radhi kweli watoto wenu waharibike? Tunapata watu wanaanza kuokota makaratasi. Kukario thina cia mira ciambiriria kuimba atongeria bakindini amwe na baki siasa kaunti neube kwambiriria kinyabo kuize kontobo. Miraa imetajwa kama cash crop. Kwa hivyo tunasema serikali ianze mipango ya kuweza kuiondoa miraa na muguka katika cash crops na wape mazao mbadala. Sisi tunamuunga mkono Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir, kama umeongeza bei ya muguka na miraa iongezwe kulipa ushuru, lazima hiyo ushuru ilipwe, because we have to put rehabilitation center. Sisi tunasikia uchungu, watoto wetu wanahangaika. You can bring for us tomatoes, viazi mnatoa viazi vitamu sana vizuri kule kwenu. Bring us food, we'll buy. But hii starehe ya mgoka, especially mimi na mgoka na upiga marufuku kabisa. There is no talk about mgoka. Amweno atongere bapwani ni bona nitikwe yamwe no taririe tomikia kurea mgoka ntereu bakimeneria Rais Ruto no ntubotengera kimera kimbeta milioni 500 itethere kiriwendia na urimi wa mgoka. Na tumekubaliana kwa kauli moja kwamba vita tunavyopigana sasa ni vita vita kuhusu mgoka. Mambo ya miraa kwa sasa hatujazungumzia mambo ya miraa. Tumezungumzia kwamba hatutaki muguka ndani ya pwani, na wale ambao wanatulazimisha lazima tulete muguka hapa pwani, wacha muguka huu uliwe na watoto wao. Sisi watoto wa pwani, sisi kama wazazi wao, ndugu zao wakubwa, tumekataa mambo ya muguka. Na leo tumeleta wataalamu, tumeleta madaktari, tumeleta watu wamefanya mambo ya psychology, na tumeonyeshwa kabisa kwamba madhara ya muguka yako katika level ya juu sana, na si ya kutatiza tu mambo ya kuamsha watoto wetu wazimu na kuwafanya mazombi ama kuwafanya tu wawe tu hawajielewi. Imeonekana kitaalamu ama wamejua kwamba muguka unaua mbegu ama chembe za kiume, sperms. Madhara ya muguka saizi tumesoma zaidi ya yale tulikuwa tumeweza kuyajua. Madhara ya afya, akili na uzazi katika vijana wetu. Hatuko tayari kupoteza vizazi wetu. Vizazi vyetu vijavyo. Saizi vijana wa miaka 15, miaka 14, mpaka 25 wanapotea katika muguka. Hawataoa, hawatazaa, hawatafanya kazi, hawatafika vioni kusoma. Ni nini unatupangia rais? Hii pesa 500 million uliekea muguka, ambao ni sumu, iletwe Mombasa, iletwe Kilifi, iletwe pwani nzima. Weka hii pesa kwa mnazi. Minazi yetu hii hapa inataka faida. Nimewaambia kwamba haya madawa ya kulevya hayapandwi Mombasa wala pwani. Haya mambo yanatoka sehemu mbali zaidi. Kwa nini maafisa wa usalama vizuizi vya barabarani wasizuie isiingie? Kwa nini jeshi la usalama lihakikishe kwamba katika bahari wameilinda ili jambo aliji hapa? Rais ni mtu ambaye amesoma. Dr. Ruto ni mtu ameenda shule na anajua athari ya muguka. For him to give attention to a section of the members because of their selfish commercial interest is a total blackmail, not to the person of course, but to the entire country. Rais ni mtu ambaye amesoma. Dr. Ruto ni mtu ameenda shule na anajua athari ya muguka. For him to give attention to a section of the members because of their selfish commercial interest is a total blackmail, not to the person of course, but to the entire country. Kwamba sisi kama jamii ya pwani hatuwezi kuuziwa uoga, na vile hatuwezi kuuziwa muguka. Kitu yangu ni moja tu, naona ni unafiki wa hali ya juu kwamba leo viongozi wowote wa kisiasa, wawe Embu, wawe Mlima Kenya, wawe Kenya, ati leo wanalinda maslahi ya watu wao na uchumi wa watu wao kwa kuuzia wengine sumu. Huku upande mmoja wanateta na sumu ya ulevi katika jamii zao, upande mmoja wanatuletea ulevi mara 10 mara dufu. Kwa hivyo sisi tumesema tutatukua njia zozote
za kisheria na zile za kijamii kuhakikisha kwamba muguka haufiki ndani ya Mombasa, haufiki katika maeneo ya pwani. Vile vile tunamwambia Linturi kwamba lazima ahakikishe kwamba muguka haufiki Mombasa. Na nataka niambie watu wa pwani na vijana wa pwani, we will also form vigilante groups. Hii mogoka kama hata watu wamesema ingie, sisi tutasema haitaingia, because hata sisi if they think they have power na watu, sisi tulisikia wana to threaten ati watakuja huku, hata sisi tunaweza waambia hizo gari tutarudisha, na tukan either tuzirudishe kama magari ama kama jivu. Kaunti ya Lamu muguka na Miraa yonania kurumirwa nkulukini mathina nyuma ya gavana wa Lamu Issa Timami kuinga wendia bo muguka kiri street cia tauni eu na kinya Miraa yethirwe kiingwa kwina kanisa na masukuru na ati muguka na Miraa ibitebatiri kwenderwa antu banthi ya miaka 18. We shall not allow the sale of muguka on the streets of our towns. So we are banning street sales of mogoka. Number 2, we shall not allow the sale of mogoka in any Miraa in any places near places of worship and our schools. And thirdly, we shall not allow the sale of mogoka and Miraa to persons who are under the age of 18 years. These are the first 3 measures that we are implementing immediately in order to curb the sale and consumption of mogoka and Miraa in our county. Other measures will follow. Kukario u mubunge Opinyo Wandanyi ethirwa akijeka rendekithira mubunge wa Kilifi North Owen Baya leo ike musonda mbungene ukonie kwa loloko wa thobo imera nikenda Miraa na muguka byumba wekiro mawatho ya Meru. We support the move by Honorable Owen Baya to seek to amend the Crops Act with a view to reviewing the legality of muguka and Miraa. And we are saying this knowing fully well that a number of Kenyans, especially from Embu and Meru counties, derive their livelihood from the production and sale of Miraa and muguka. But again, there's a bigger picture. A government that is responsible must look at the objective interest of the country and its citizens when coming up with policy decisions. Do you want to sacrifice the lives of multitudes of young people in coast and northeastern regions to support the livelihoods of a few farmers in Meru and Embu counties? Whereas the farmers of Miraa and muguka have got the right to derive livelihoods. Such right must be tempered with the greater good of the country as a whole. Our thinking and position is that it is not in the interest of this country. It is not in the objective interest of this country to continue to allow for the rampant consumption of muguka with its obviously adverse effects on the lives of our young people. Nikiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Boya Marion katone kanya kambere ga kuno kwete kuraya nchokerete na nteto nkuluki. Solution Housing and Investment tukugwatogeni kire open day na site viewing ya Wega Estate na Nyuki tariki 8 June mwaka juju. Njoi gwatire plot ire okwenda aja Wega Estate arauga chonera kirima kia Mount Kenya na ibaribia Oldaiga. Nkuruki kurina ukaribo kungana na barabara ithonde kibwega kurina ndwego chestima riera thongi solar lighting stima na rojiro kungana. Wega Estate nindarike ya kumia kikuma na Nyuki town. Njoi gwatire plot na magurija tikwinyeria mubukojo waku no uchonera finance
Housing ukurukira Solution Sacco nintubwa nteto nguruki turingira dimu ukurukira 0722 374 186. This is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba aja miru obisi sheto iri kalkia akwina nduka inene magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 ya muciogoro maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 ya muciogoro nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaaramu Njei Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV kumenya mantu nkoroki araniria na dagitari o munene mutaaramu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369 Mokeo Nutritional Herbal Clinic tunatibu Mungu anaponya. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Twende kwa baita for the Meru Rugby Sevens Tournament pale Kinoru Stadium on 15th and 16th June 2024. Teams ni noma, expect real action, cash prizes, fun na wasanii wapendao wakitesa pale kwenye after party. Ticket ni 200 regular, 1000 VIP and 1500 VVIP. Grab your tickets now via ticketsasa.com. Hii si ya kukosa. Be there or be nowhere. Karibuni Meru. Mwago Jojo, jogua timbaru ni Weru TV na Weru FM. Mabate 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 ukipata baridi nunua mabate ukitaka usingizi nunua mabate ni Rhino mama mabate ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory, wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino, mabati ya sasa ni ya Rhino, chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Bueno, tubeta na mbere kurumira nteto chiwero theithatu
nyuma ya arimo ba DSS kwa mukira Moritani ntukunya skuru ya Kilala Embe South arimo ba ni betre na mbere na maandamano bakimenire TSC ni kubanga ikena kurea kubandika na kandarasi ontwire arimo ba bari wono mwaka TSC bandike bare bonde bakira byama byanati na kupeti kurekana hukumira mantu ya GSS buru. Dennis Mwendi aina ripoti. Baligwanithania kithomo kya junior secondary na Shakaora. Untu bakuga bati tayari gusoka kairi. Bati bangi indi ni alimu ba sukuru cia junior secondary gishone kya ubunge kya Igembe South bare bandamene nyuma ya kurikia uritani bwa ntuku inya sukuru ya Kilala primary kuria batrimene na tongeria bakithomo indi bare manwa na ndi ntumwa ira bali nayo kile thirikari ni ati bali tayari gusoka kuritana kethura bure bakwenda bwa kwandikwa permanent na pensionable bugakinyanithirwa na kethura tio misiri utigusoka ringi. Katukare Kilala tuyete kuthikira bila turerituya turitanwe no tubatu kwenda kwa TSC ate turende gusoka sukuru ende gukari wo batwe matako kana mantu ndo twandikithitie kana twandikithitie TSC na thirikari makuthithia mokana rueje utiba thirikari ambako turekithithia mantu yonekanire kiume kithiru Jumamosi ate ateka kupeti na traitors ba kai mantu yari na land void mantu yara ote agreement ya thithikire yara nibano tubatu ndo ba Igembe South kana mo Igembe South toku ate batu kumaito wakailelelwe ito wakailelelwe nibano tokuwa ruarea batu totoka sukuru muonkarera 46,000 of us ba confirm into permanent pensionable. Kwa hivyo TSC nemenya batu tunaenda kusoka sukuru tebeloi tunaenda kusoka sukuru lakini tunaenda confirmation of into permanent and pensionable terms. Tumekuwa chukilia, tumekuwa barabarani, hii ni wiki ya 4. Hakuna kitu wametufanyia. Wanatutishia kwamba turudi shuleni watatuajiri. Lakini kitu ni kuwa this is Kenya. The government cannot be trusted. Na hata twasoka abo skuru otebyo tuiwetie. Twasoka hata skuru totiandeki. We soka skuru we mwarimo kana we mudhambia. We soka skuru we mwarimo kana we mwakiorangi. Batu te relationship to ni ona TSC. Mwankarira batu andeka ile twatwe karimo. TSC tunawangoja hata kesho mtupe barua zetu za P&P. Tutarudi wapi? Tutarudi shule. Kumakua bariuga bati makua bamaka na bare bamakite na bati kwendi kungana na bogo tetera akisiao ibamenye nyanjunda sisa karioti na gwatire mushara yo meya jawe. Ndi musiali kienda primary school inonditanana bakwa na kulingana na mbonete arimo baba GSS badese to kaitakanene ana beto bate kuthomba na labari skuru kato kuromba thirikari ikethira na kyao na beto yandike asia arimo bao ebandike obora bagwa bandekwe ngiri 46 bandekwe na te ngiri 17 ira bakomba kutha bakere hawa ne barewa ya mwalimu I trained mwalimu kawaida no ntotori asia rito kuiboruru riro kuthomethia mwana ogu ugeto kayukia loni ugeto kendia munda ukathomethia mwana ogu akaria miaka 10 atandikitwe akaria miaka 15 atandikitwe mwana unyo ruru musiari okuibwa no ntumba mbele no enderia munda no enderia ng'ombe wirigite mwana andikwa na nento mwana andikwa mbese njega areta kandikwa ngiri 17 ira mwethia makara omba kuthira ni ciatha omba kuthira kiona. Kwa hivyo turuga ke thirikari ukethira bwe serious na ana betu na ara skuru andike nyari mo babo thebo kuona bwe nyuma na baba rio bandika batu tori asiari to basapota to wa arimo bugasoka skuru endelea na maandamano muangalia kwamba kuna bendeka wa Dennis Mugendi, Weru TV. Sitasimama mwalimu akiteseka. Mushine o Maua, kaunti ya Meru. Orenture muita chokanira tarakanithi kumania na makondore yara yaretite na mbere kura kiri ntere mwanya chia muongo yo Kenya na mwingi kwithira yutina kuntuko kuria wati mbaru mwanya bareo maskuru nebe yete amona kwarirera na waruluku bareo nebe kirite wandi bo mite bonene bakiwa boni bo bakariria mpanga ntuko ikeya
climate change. How many of you Indeni ya University ya Chuka ara emunde aritwa kuma University ithanthatu cia gicigo gia Kirima Kirinyaga baithiranite kirirwaria rwa guchwira ntaira kinyamara kia ugaruku borera aritwa baba kuma University no ya Chuka, University ya Tharaka, University ya Meru Science and Technology, University ya Embu, Karatina na Dedan Kimathi iboba kwirigirwa gutumika bari migwi ya kuwimana na kinyamara giki kia ugaruku borera. Wanafunzi wa vyuo vikuu wana uwezo mkubwa. Wao ni wasomi, wao ni watafiti, ni wabunifu na kwa muda mrefu hawajajumuishwa katika mijadala aidha katika nchi yetu ya Kenya na ulimwengu mzima. Kumekuwa na makongamano mengi ambao tunatumai kwamba hao wanafunzi wa kutoka vyuo vikuu wanaweza shiriki na wanaweza kutoa mchango mkubwa ambao unaweza saidia kuleta suluhu ama kuweza kukabiliana na ile janga la mabadiliko ya hali ya anga. The future is with the youth. Kama lazima tushughulikie mambo ya mabadiliko ya tabia nchi vizuri vyenye inahitajika, inabidi basi tujumuishe hao wana youth wenye ambao ndio wako na future ya hii Afrika yetu. Philip Kilonzo uranabisa wa kuwatira mawatho utheteri na waraniria wa kiama ya Pan African Climate Justice Alliance bara iboba tetheretie mubango juu ariuga ati nthiguru iracia kurireke iwanda icio iretete kinyamara iki gukurukira muruke ura itura kurekia ruoni kuma kire iwanda biago akiuga nthiguru inu ichibatiri gutetheria kuthiria kinyamara iki. Kuna inji ambazo ziliendelea na ziliendelea kwa kutumia energy system ambayo inaathiri maandhari na anga yetu, na uharibifu wa anga yetu ndio umechangia zaidi kulete yale maafa yenye tunayaona. Wanapaswa kuwa mstari wa mbele katika kukata machafuzi ya hewa. Amono Kilonzo ariuga ati nthiguru ino cia kurireke iwanda ichiregete buruku gwetanirwo na winyangia bubu bwarera mono rira bakwendekana banenkanira kigina gia gutetheria nthiguru cia Afrika gukandana na kinyamara giki. Hiyo ndio ule msukumo wako nao kwa Azerbaijan based on the conversation yenye ilifanyika last month. Hawataki kublamiwa at all kwa yale madhara wamefanya for over the last 300 years. Wajua wamekuwa wakipump carbon dioxide out of the atmosphere for the last 300 years. Hawataki wawe blamed. Wanataka sisi sote tuwe responsible. Kumaanisha kama ni kufadhili climate action, pesa sitoke kwa mataifa yote. Tuangalie nchi za Kiafrika ziko na madeni, lakini pia tukiangalia nchi za Afrika nyingi zinatumia 5% ya gross domestic product kufadhili masuala ya climate change. Hizo ni pesa sawa. Tukiangalia unjanja na uongo wenye uko pia katika global stage, wacha niuite unjanja na uongo, ni kwamba nchi zingine zinapeana loan ya kusaidia climate response, lakini hizo loan zinahesabiwa kama contribution yao ya kushughulikia janga la climate change, hazihesabiwi kama contribution ya Afrika, japokuwa nchi za Kiafrika zinapata huo ufadhili, zinautumia na zinalipa ndeni zao zikiwa na interest, lakini pia inaendelea kuhesabiwa kama mchango wao. University mwanya ichigitwe iri na mibango ya gutetheria kurwana na ugaruku bubu bwarera iriho University no ya Chuka. Katika chuo kikuu cha Chuka tumefanya mambo mengi ambayo tunaweza sema yanaweza kudhibiti kwanza madhara ambayo yanatokana na mabadiliko ya hali ya anga. Chuo kikuu kimeshiriki na the community around kupanda miti. Wamepanda miti mingi sana kwa sababu tunajua one of the outcomes of climate change is the certification and also sensitization programs. Like today we are hosting university students debate from 7 universities within the Mount Kenya region. Kiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Christine Makena ura ni mwekuru wa ukuru bwatiati nethiritu ari na twana tuthatu twa iita rimwe na nachumiritio otaria mathina yaria aukulukira akiaria ethirite akiumite njeti ucio mbana tina kibaro ntuburabu mumira kurera anaba ari wenka akiaruo mukuru we
amo matukira rineu ria mieri ile na kuumurio yo ni wenka kiutigiri nende na kuromba antu boendi boya na mubunge wa Mwekuru kweya mutethie kendarera na ba ujo ni Christine Makena Mwekuru kuruba gatigati kuma nkubura wethirite akithari mona twana twatu twegita rimwe uria ugite aterigirite kwithira akithari mona tu nerigirite kuthari mona kana kamwe na akiuga nande umite njete na kathari na kinya wati na kibaru ya kurita. Makena ariuga kurira twana tutu ria kuga turi no kuruba mwaka jumwe na mieri ni kwithirite kuri na umo muno kiriwe agitariria mathina maingi jara gukurukira kiambere akiuga njako bati guchumba na kinyara gukarana twana toe no kaigi karo gitiaro tutakinyite mieri 9 bari na mieri 8 ndandikira mantu jama ingi ja supplement chako bakunda yandira gambesa iyo koji kubajanga gwa muno ntura hospitali na edrinda waja yunde ta sibitale oni ntumba wa Ford kobora ninkora thina muno kukurukira kya kura kyana kintu ja pampas ntonaga kandi je ntumba kuria kwa Makena na twana twa wari ugairiga iroteithio kuma kiria chore jada imba rugero sorokiri tije imbi bakara da ibinge ndambare mwe kujukia dimunga skiro kayatangite gasore bakwa nkabaringira thimu ngera mtu ngurira mwana eria ngurira mwana marigo turi kuria Makena ethe twana ariku agichokia ariuga na mumatukira ari ne ura mieri ere na kinya korwetire njira iriku atiuga baba wao unile ndamurire ndina mimba ndina ugintu mieri ere ntizi na etere tora kungangana na bondi oninko Kuruki Makena na ithurite twana twawe turi tunini kwire atetheretwe ni mubunge wa Mwekuru wa Jameru Elizabeth Kairemia utethio buria kwabwetere na mbere kwa mieri iri aki nethira kirita njara yawe utethio kiriwe arana ndia kumuromba kairi kumuraithiria akimuria mathina no kaja mwingirite Nkuruki tedio ba mieri nakumira mieri iri mbenderete gwetera mama Safia ja kuona ana akimbirora tukendelea kuthithia na mbere indacokera ndira ndimetwa sibitari ndikwandimetwa sibitari ndauma nintijura gwakarira ntu ndaringirwe thimu nderwa tedio nande bugukinya mwiso kwina na bangi bena abatiganye tripleti bakwenda tedio muthiene rombara Makena kire antu bawendi wega na kinya tongeria bagi siasa tore wengi umba kuigwe no tedio baguntetheria kurera twana tu atumiria jantetherie na murungu akamurathima na nkauga iboega kuma Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke report rando cia weru rea kwa rietwa ni Mutungi Kare Sibo munene wa Ntumburi Mase Mutumwana atariritie nondene muno mubango yo thirikari nene yo wandikithia bwantu baraba ino batunturene na rietwa Enhanced Single Registry kana ESR na uritia ntu maturene muno baraba ino batuchumirio ciandikithie no tunambe no yatumino ni thirikari kinyekire weyani bomesanda Sibu wa Ntumburi buru wa ndini akibulisha Mase Mutumwana atariritie na undene mutatatara yo thirikari yo titana mbere ya maturene yo andikithanikire antu baraba tushumba ya yo Enhanced Single Registry kuri na exercise yekuthithwa ithirikari igwitwa ESR Enhanced Single Registry kutetheria kuandika o muntu mwo ndene yambi ya register ya thirikari ya antu bara vulnerable na needy persons. Vulnerable na needy persons urampomba gutaura na rietwa ringira rikereka kiba mami na bababa ni antu bara bari na mobatu kuri no batu kwira biga gweto kiuga kwe into bieja membi irio bikweja bya antu bakai ibarumwe bara beno batu feichie kaumira ndere akauga kwe no tethio tukuona itwe wantu bepta bara beno batu iboko gwata
na ndi antu bau baba kwandikwa na exercise yote kwithwa ntumburi yake iri thithwa Kenya msima. Tibo akinyile kiri mwingi wituri uciandikithire kiri mubango yo witi mubango yo tumi muno kiri mwingi maturene yura yuko kuna ntu bara batushumba kaita karote yo bwa thirikari bukeya erondali bara batwira kule wa thirikari ta kambeja cienu iraura na tai kuongerwa lakini burale agwa ntu bwino batu tema na kinya bobo ngeta ubatu na ndi antu bo bachumerie beja bandikwe kwe babange barale aigoro echo baba bakurugura account antu bau kwe nthuki atoneo kana babange bakorokoro ke batwe totera kinyira mbeja cio koro lakini stilo twina mobatu na ndi ogwa gochigwa we no batu chumeria baja wandikwe na tukandika pa end of how soon turayandika muntu umwe ndene yanja kethe imokoro chumereria jachi andikithie we na rietore na nambe kibande na jara jange akorua kule andikani bange turani tonge twe training na arua nabo bakeja nja tunja bakeja nabo bakeja go collect data ugwa na ndio chi andikithirie ketheri mutuma wa andikirwe Joseph Mutuma beja kwa mutuma ba moria we na antu bangana abere ndi na mwekoro gwitwa ujo ndi na batano ndi na thina ndi na i tisa sawa kulukio kiri mwingi sibuyu kuthima kithimi kya obatu bou no kwetho ndara nyombe iga bona lakini thina cia nyombe we kwa iga teni nchije kwambeka kwethe nyando mawirio kwambeka ukethe nyeibo bonchanga ira twana tuthoma ende bwo bona nyombe i na nde onini nkaithima mbigwe thimbati kweja guciandika no kwetho we na kanyomba kara gakogwa kange antu batega bakauga ukibula bulea lakini kwamba kwetha gwa tocha kinyombe au utena nguge na nyomba aje kutwa mamia motweku lakini utonga bura bweku ibukung'anite so na ndigwa kaithima wigwora kagitatia Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi ono tukinya muthii wa ntuto cietu gucokeri nkatho no tubugotho watanirite na una nkatho chimwanya kiri barabo ndeba kinyaniritie ntuto cietu kwa rwari amone mubango yuarwe siasa mona zo mathithe ukari purity Richard na nbitawa mutembe Edward. Good night and God bless.